Ndagusuhuje nanaguha ikaze wowe wahisemo kumva uyu murongo wa HD Global Media. Ni umwanya amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi iyo ugiye kuyakugezaho. Nitwa Dani Hambo. Nk'ibisanzwe amakuru yacu tuyahera mu Rwanda tukayakomereza no hanze tugenda tubarebera andi makuru agezweho, amakuru meza kandi amakuru atavuzwe ahabonetse hose. Bityo rero nimba wari uhageze bwa mbere banza urebe hasi maze ukande kuri subscribe maze ubundi ingenzi dutangira n'ingingo z'ingenzi tuza kuba twibandaho muri aya makuru. Mu ngingo z'ingenzi twibandaho muri aya makuru turababwira ko Chris Tucker, Boris Kodjoe na Didier Drogba bategerejwe mu Rwanda. Ibi ni ibyamamare abagabo bakomeye cyane hariya muri Amerika. Naho kandi turababwira ko Ubushinwa bwagerageje gari ya moshi ishobora kuva i Kigali ikagera i Rusizi mu minota 28 gusa. Naho Uburusiya bwigambye guhanura drone 500 za Ukraine. Ibitero byakajije umurego hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Ngaya makuru y'ingenzi tuza kuba twibandaho, ariko hari n'andi menshi tutabashije kuvuga ahangaha. Bityo rero reka dufate akaruhuko gato maze tuze twanzika n'amakuru arambuye. HD Global Media. Reka amakuru yacu tuhere kuri inkuru tubabwire ko Chris Tucker na Boris Kodjoe bari mu bakomeye mu ruganda rwa sinema n'urwenya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bategerejwe mu Rwanda, aho bari mu bazataramira mu birori bya Giants of Africa Festival. Giants of Africa Festival ni iserukiramuco ritegurwa n'umuryango Giants of Africa washinzwe na Perezida wa Toronto Patrice Masai Ujiri. Iry'uyu mwaka wa 2025 riteganyijwe kuva tariki 26 Nyakanga n'itariki 2 Kanama. N'ubwa kabiri umujyi wa Kigali uzaba wakirira iserukiramuco nyuma y'iryabaye muri 2023. Giants of Africa Festival irangwa n'ibikorwa bitandukanye bya siporo by'umwihariko ibigamije guteza imbere basketball mu bakiri bato. Isozwa n'igitaramo kiba cyatumiwemo abahanzi bavuye hirya no hino muri Afrika. Mu bashyitsi batumiwe muri iri serukiramuco harimo Chris Tucker ukunzwe muri sinema i Hollywood. Uyu mugabo w'imyaka 53 yakunzwe cyane muri filime Rush Hour yahuriyemo na Jackie Chan. Yakinnye kandi muri Friday akina The Fifth Element na Money Talks. Mu bandi bazitabira Giants of Africa Festival harimo Cadence Parker uri mu bagore bakinnye basketball muri Amerika, mugenzi we Chaine Ogumike ndetse n'abandi. Hari kandi umunyamakuru wa ABC Robin Roberts, Didier Drogba wubatse izina muri ruhago, umukinnyi wa filime Michelle Braxton na Boris Kodjoe wamenyekanye i Hollywood muri filime nka Surrogates, Addicted, All About Us na Brown Sugar. Hanze y'u Rwanda ho reka tubabwire ko Ubushinwa bwakoze igerageza rya gari ya moshi ishobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 150 ku isaha. Bivuze ko urugendo rwo kuva i Kigali igera i Rusizi yarukora mu minota 28. Iyi gari ya moshi yahawe izina rya CR 415 ifite umuvuduko wa kilometero 400 ku isaha, ariko ushobora no kugera ku birometero 150 ku isaha igihe byabaye ngombwa. Niyo gari ya moshi izaba yihuta cyane ku isi. Uretse kuba ifite umuvuduko hejuru, CR 450 ifite n'ubushobozi bwo gufata feri byihuse kuko ishobora kuva ku muvuduko wa kilometero 4000 ku isaha igahagarara bitarenza amasegonda 112. Kugeza ubu iyi gari ya moshi iri mu magerageza atandukanye mu mihanda y'i Beijing. Izaba ifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi 512 bicaye mu bice byitwa nka kabine 8, ibiyiha uburebure bwa metero 211. Biteganyijwe ko iyi gari ya moshi izajya ku isoko mu mpera za 2025. Izaba isimbuye CR 400 nayo y'Abashinwa yari isanganywe agahigo ko kwihuta ku isi, aho ishobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 350 ku isaha. Tuvaho kandi tubabwire ko leta y'Uburusiya yatangaje ko ingabo zayo zahanuye drone zirenga 500 ingabo za Ukraine zifashishije mu bitero bitandukanye zishwanyaguza na misile z'ubwoko butandukanye. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ku wa 7 Gicurasi 2025 yasobanuye ko muri misile zashwanyagujwe harimo 2 za HIMARS n'5 za Neptune, gusa ntabwo yasobanuye igihe ibi bitero byagabiwe.
Iyi ministeri yagaragaje ko Ukraine ikomeje kugaba ibitero ku Burusiya mu gihe Perezida Vladimir Putin yemeye gutanga agahenge k'iminsi 3 mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'intsinzi y'Abasoviete ku Budage bayoborwaga na Adolf Hitler. Yasobanuye ko mu gihe Ukraine yari kubahiriza aka gahenge kashoboraga gufungura umuryango w'ibiganiro by'amahoro bitaziguye hagati y'impande zombi kandi bidafite amabwiriza biherekeza. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko ibi bitero bigaragaza ko Ukraine ishaka gukomeza ibikorwa by'iterabwoba aho gushaka amahoro. Ubwo Putin yateguzaga agahenge, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya budashaka guhagarika intambara ahubwo ko bushaka kurangaza amahanga. Zelensky yasobanuye ko Uburusiya bwagabye ibitero bya misile n'ibya drones zirenga 140 mu ijoro ryo kuwa 7 Gicurasi kandi ko hapfuye abantu. Abandi barakomereka mu turere turimo Kharkiv, Sami ndetse na Kiev. Mu nyemere dusoza amakuru tubabwira ko umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'Ubuhinde na Pakistani biturutse ku bitero impande zombi zishinjanya kugabanaho. Ubuhinde bwatangaje ko mu gitondo cyo kuwa 7 Gicurasi 2025 bwagabye ibitero by'indege ku bikorwa remezo byifashishwa mu bitero by'iterabwoba muri Pakistani no mu gice igenzura mu ntara ya Kashmir. Bwasobanuye ko ibitero bitari bigambiriye ingabo za Pakistani cyangwa se abasivile, ariko leta ya Pakistani yo yatangaje ko hari abasirikare bayo byakomerekeje. Itangazo rya guverinoma y'Ubuhinde rigira riti nta bikorwa by'ingabo za Pakistani byagabweho ibitero. Ubuhinde bwashishoje cyane mu guhitamo aho kurasa no mu buryo bwo kuharasa. Minisitiri w'intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif yatangaje ko ibi bitero ari iby'ubugwari kandi ko igihugu cye gifite uburenganzira bwose bwo gusubizanya imbaraga iki gikorwa cy'intambara ngo bashojweho n'Ubuhinde. Uyu muyobozi yatangaje ko ingabo za Pakistan zahanuye drone 12 z'Ubuhinde mu ijoro, zirimo iyari igiye kurasa ibirindiro byazo biri hafi y'umujyi wa Lahore mu birometero 24 uvuye ku mupaka. Nyuma yo guteguza ko Pakistan ifite uburenganzira bwo kwihorera, ingabo zayo nazo zarashe mu gace ka Poonch na Tangdar tugenzurwa n'Ubuhinde muri Kashmir. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde yasobanuye ko igitero cyo muri Poonch hafi y'umurongo ugabanya Kashmir irimo ibice bibiri cyapfiriyemo abantu 13. Ibi bitero bikurikiye ibyagabwe mu kibaya cya Baislan muri Kashmir tariki 22 Mata byapfiriyemo abasivile 26. Iki kibaya kigenzurwa n'Ubuhinde. Ubuhinde bwashinje ingabo za Pakistan kugira uruhare muri ibi bitero, gusa leta ya Pakistan yarabihakanye isaba ko hakorwa iperereza ritabogamye kugira ngo ukuri kugaragare. Ubu ingabo z'Ubuhinde ziri maso kuko zibona ko intambara yakomera kurushaho. Amashuri yo mu bice bugenzura muri Kashmir yamaze gufungwa. HD Global Media. Ni na hano dushyireho akadomo ku makuru y'uyu munsi yaragezweho. None reka nkurarikira andi makuru aza kubagezweho, njya kugezaho nitwa Dani Hambo. Bityo rero reka nkurarikira andi makuru yose aza kuba aca kuri uyu murongo yabaye imikino ndetse n'amakuru asanzwe. Ciao ciao, reka dusubire mu yandi makuru aza kubagezweho.